Bakwethu siyabonga bana sidibane njalo kuleli viki kuhlelo lwethu lwamaviki wonke buza iBhayibheli kuphendule okukhulumayo lani elamukela kulolu hlelo umfundisi uEsindlovu ikhamba lo mfundisi uOP Mpofu. Mfundisi siyakwamukela. Siyabonga. Salibonani balaleli, siyamukelana njalo kuhlelo lwethu lwale iviki lapho esibuza khona iBhayibheli siphendula. Uthandazo wami ukuthi uNkulunkulu asize sizwisise asiphela amandla ukuthi sikuphile lokho esikufundayo. Mfundisi uOP Mpofu, siyabonga. Siyabonga mfundisi, ukuviki elipheleyo ubusichange inombolo lapha. Angazi uzaziphinda yini kuleli viki. Kuhle siziphile. Inombolo. Ngoba ukuphinda kwenza ukuthi kuyanceda. Balaleli ke lapho khona nxa kuvuma thatha usiba lwakho uthathe lephepha ukuze ubhale phansi, kuyanceda ukubhala phansi njalo likhumbule ukuthi ugwalo elokho ngikhuluma ngalo amaviki wonke kuthiwa i-great controversy liyachasisa lezi zinto umfundisi akhuluma ngazo. Ungakuzwa ngani kuyinto enzima kodwa ke nxa usuzibalela uzabona ukuthi kulula kakhulu ukuzwisisa lezi ziprofeti esikhuluma ngazo ezikaDaniel. Mfundisi Mpofu, sikhangela incwadi kaDaniel njalo. Isahluko sesingaki kanje sisikhangela? Lokho sikusahluko 9. Sikusahluko 9. Siza ke sigcile sibili khonapho ngoba kule ndaba ezimqoka la. Ake sisikhangele isahluko sika 9. Sibuyela kuliyani 2300. Kunjalo. Kunjalo. Sithini namhlanje? Sikhumbuze nje abalaleli ukuthi i2300 iminyaka. Ngamalanga amele iminyaka engu2300 number 1. Sikuchilo lokho. Sigige phezulu kwakho. Okwesibili, i2300 lezi le 70 weeks into yinye. I70 weeks ziyingxenye ye2300 years. Ziqunywa khona. Njalo i2300 years le 70 weeks ziqalisa ngo457 BC. Lapho kumenyezelwa khona ukuthi iJerusalem kayinjani ayakhiwe kabutsha. Right, sisuka lapho ke sathi 70 weeks lezi isikhathi esiphiwe amaJuda ukuthi bachiye indlela zabo zobubi. Sase sisuka lapho ke saya emedzini zethu esathina ungathi 70 times 7, 70 weeks times 7 yi490. Right, days or years. Yes, exactly. Sayisithi thina ku490 lezi ziqunywa futhi kule zigaba ezintathu. Kule sigaba esathina i7 weeks, kule 69 weeks, kule 1 week. Amanye amabhayibheli athona 3 weeks. Sithi 62 plus 7. Kodwa wakhathi sithi thina kule ku7 weeks, kule 7 weeks, kule 62 weeks and then kule 1 week. Right, 7 weeks sathi thina uyathi 7 times 7 ngu49. Isikhathi esaphiwa amaJuda ukuthi bakhiwe kakutsha iTempeli, i-rebuilding of Jerusalem. Kwenzakala lokho ngo408 BC. So lapho yathi 457 BC minus 49. We are told 408 BC. Then sisuka ku408 BC kule 62 weeks. Esathini yathi 62 times 7 yi434 years. Utamuza lapho. 434 years lezi sathi uyathi 434 minus 408. Yikho lapho sathi uyathola 26. Sathi uya add 1 year ngenxa yesi. Asubala susuthintsha. Suguquka susithi AD. Awusathi BC. Susuya ku AD 27. uJesu ebhaphathizwa. Yiko uJesu abhaphathizwa khona agcotshwa khona laphana. Seziphelile i69 weeks. Ngiyakubona lokho yana. Right. Bese usiza i1 week yokugcina okuyi7 days. A7 years. Esithethini i1 week leyiqalisa ngo-AD27 isiyaphela ngo-AD34. Right. Sasithi phakathi kwaleyo viki uMesaya uza kwenziwa njani? Uza kuqunywa kumbe uzamisa imhlatshelo esesifa esiphambanweni. Sathi thina ihalf ka7 ngubani? 3.5. So ngathi 3.5 kumbe 3.5 plus 80 uyafika ku-AD 31. Yikho lapho uJesu anjani abethelwa khona kumbe afa khona wamisa imhlatshelo. Then usuka ngo-AD31 unga-edela futhi ezinye 3.5 ukuze kube ngu7 uya ku-AD34. Yikho lapho okuphela khona i70 weeks kumbe 490 years. Okwakhandwa khona ubani? uStephen. Umuso wamaJuda njengesizwe usenziwa njani? Uvala. Yikho lapho esigcine khona iviki eliphelile. Undisi siyabonga kuyacaca manje abalaleli ngabona bafisa ngabaqhuma ikhanda lakho banike. Kodwa bangabe lokho bekulalela bekubhala hayi kuyangena kuzoze kungene kunjani so bangasabi bangabi
lovalo bangakudondeli bangesabi inombolo wayengazi inombolo yeah umuntu angabaleki ake sikhangele indaba yokuthi yona indaba yemnikelo liyayihamba njani kakhulu ukuthi abanekele kumaJuda siyabo engcenye sibuyela futhi uDaniel 8 verse 14 okay sesifuna ukuthi sigcine ngo-AD34 yeah sesifuna ukuthi ku-AD34 laphana sithethi na 490 years yeah bese ngusempambili ukuthi phelela ngapha ukuthi ngqe yes kwenza ukuthi sithi sesichazi sokwenzakala ekupheleni kwayo sesikwazi ukuthi iphelela ngapha so sithethi na ku-AD34 490 years so siya subtract siyathi 2300 sesithi thina minus 490 right aba subtract ngemakhaya la yeah uyathi 2300 minus 490 uyathola 1810 ukuthi sokule calculator anti yeah omunye nxa ukuthi sazisala lapha uthi carry 1 yeah uyachaya calculator kube lula so 2300 minus 490 1810 so kuthi ukuthini kuthi ukuthi khathesi nxa sesiku 8034 sesi phakathi kwe 2300 years yethu sokugcwaliseke i490 years kuthi ukuthi sesisalelwe leminyaka emingaki engu 1810 manje sizaba kwazi njani ukuthi iphelela ngapi iminyaka engu 2300 sizaba kwazi ngokuthi sebekwazi ukuthi i490 years zicina ngawuphi umnyaka kumbe ziphelela kuwuphi umnyaka ziphelela ku-AD34 yeah angithi ukukhandweni kaStefan then sesiedela i1810 years ku-AD34 hey so sithi 1810 plus 34 sesithola ubani 1844 antu yayibona indaba so kusitsho ukuthini kusitsho ukuthi 2300 years ziphela ngo1844 AD antu yayibona indaba ngo1844 AD so sesithethe yonke indaba sayilonda kusukela ngo457 BC saze sakuthi ngqe ku1844 AD manje abanye abalalela bazokuthi khona lezi zinto zabompofu lezi zizima lezi ngezabompofu labondlovu yekela sitshani lakho lokho osizibalela uGenesis 1 verse 1 abalaleli lezi zinto kumele babezazi ngoba zenza umahluko omkhulu ikakhulu ngensuku zokucina kunjalo ngoba sikhumbula ukuthi sathi siyifunda ngale uDaniel 9 verse 26 uGabriel wathi isiprofeti lesi ngesensuku zokucina antu yayibona indaba khathesi futhi thina sibusisiwe ngoba ulwazi solwandile ukuthi sizwisise lezi zinto so sigcina isiprofeti lesi sigcina ngo-1844 so umbuzo okhona ukuthi nxa kuthiwa indlu engcwele iza kuhlanjululwa manje kuchiwona ukuthi kusukela ngo1844 indlu engcwele iza kunjani iza kuhlanjululwa ngoba kuthiwa ngemva kweminyaka engu2300 indlu engcwele iyahlanjululwa so sesomele sichasiseke ukuthi ihlanjululwa njani indlu engcwele njalo uNkulunkulu ubuyisela njani iqiniso lakhe endaweni yakhe ekade linyathizelwe uphondo olunjani oluncane mfundisi nyakwazi isikhathi silutshwana kodwa ngithemba abalaleli bazaliletha imbuzo kunjalo nxa ikhona uchasise futhi akulahlupho ngoba ngicabanga ukuthi abanye bengezinombolo uhle vele embathi ingubo bahle wagodola uhle agodola embathi ingubo kodwa ke njengoba ukuchasisa ukuthi kungaphindwa kuphindwe kunjalo kuyasi ake siye phambili sikhangeleke ngendaba obusuyichasisa ukuthi indawo le ethabanekele yayisebenza njani kumaJuda siyabo engcenye singake sibuyele emuva futhi abalaleli bangabuyela ngale emuva ku Levi chapter 16 lo Levi 23 bayebala ngokubizwa kuthiwa usuku lokubuyisana sike sakuthinta lenkonzo yokubuyisana kulenkonzo okuthiwa i-Day of Atonement usuku lokubuyisana so inkonzo le engeke singachazisa ukuthi sike sakuthinta ezifundweni zethu zomnyaka umbona kumnyaka ophelele ukuthi ithebanikele lali lakhiwe laba lezigaba ezimbili singakuphinda lalakhiwe laba le ndawo okuthiwa indawo engcwele le ndawo engcwele khona ungakafiki phani kwakule ndawo ephandle iguma bengeke singaqalisela egumeni bese siye endaweni engcwele outer court bese kusiza indawo engcwele okuthiwa i-holy place bese kusiza indawo engcwele okuthiwa i-most holy place kumbe i-hall of holies kunjalo right so kwakusenzakalani lapha kwakusithi umpriest nxa ebuya lenyamazana inyamazana zonke zazibulawela egumeni right kwakusenzakalani la kwakusithi umuntu engona wayebuya lenyamazana khona phana mfundisi ungakayikhatshana nguLevi 23 lo Levi 16 yize ezigcile kule ndawo ezichasisa le ufuna ukuthi bayibale bayikhona phana kunjalo so lapha umuntu wayesithi engabuya lenyamazana yakhe ayibambe ikhanda vumiso inyamazana zazibulawela egumeni then umpriest abe sengena legazi
endaweni engcwele kusitsho ukuthi igazi leliyana umpristi engena kwakungena umpristi isoni wawungafiki lapha hayi kwakungena umpristi lapha endaweni engcwele kwakungangena labanye abapristi endaweni engcwele kodwa endaweni engcwele kwakungena umpristi omkhulu kuphela futhi kanye ngomnyaka ngicela ukuthi ukuze bangasali khona phana endaweni engcwele akuyithathe kancane nangu sembuye lemvu yami ngavuma isono sami kuthi ukuthi isono sami sesisuke kimi saya ngaphi emvini le kanje yimi engangibulala umuntu isoni sasizibulalele wangabulalelwa ngumpristi hayi isoni sasizibulalele so imvu lena nxa isibulewe umpristi yena sekhongozela igazi abe sethatha igazi leliyana angenela le ndaweni enjani engcwele so igazi leliyana kuthi uthi ngezindlela yile selile sono sami ngakubeka ngayo indlela kuthiwa i-transference ukususwa kokunye kusiya komunye right so laphana umpristi nxa waye esechela kuthi ukuthi isono sisuke kimi saya kunyamazana saya egazini leliyana saya endaweni engcwele nasi indaba antu uyayibona lokhu kwenzakala nsuku zonke kunjalo lokhu kwakusenzakala nsuku zonke sokuthi uthi nsuku zonke indawo le engcwele le yayingcoliswa izono zabantu ngoba sisuke kimi saya enyamazaneni sasuke enyamazaneni umpristi wafafaza igazi wasicela laphana right so ukuthi indlu engcwele isingcolile so kumele ke kube lenkonzo yokuyihlambulula yikho lapho kwasokubuya le inkonzo ke okuthiwa inkonzo yosuku lokubuyisana antu uyayibona indaba kubuyisana ngani ngoba ukuthi uNkulunkulu abuyisane labantu bakhe kumele kube sokususa isono abantu bakhe bengasela isono then kungathiwa hayi ukubuyisana kaNkulunkulu labantu sokuphelelisiwe so ngenkonzo leyo usuku lokubuyisana yikho lapho kwakusenzakala khona ukuhlanjululwa kwendlu engcwele yikho umpristi ayengena khona endaweni enjani engcwele kanye ngomnyaka umpristi omkhulu ongangeni loba hayi kwakungena umpristi omkhulu kuphela so lapha nxa kukhulunywa ngokuthi ngemva kweminyaka engu-2300 days indlu engcwele iza kuhlanjulwa akusakhulunywa ngaleyi emhlabeni ngoba sikhumbula ukuthi emhlabeni yayingumfuziselo waleyo esezulwini kutshiwo njalo lapha ku-Exodus 25 ivesi ngu-8 uNkulunkulu wathi ngifuna abantu laba bangakhele indlu ukuze ngenze njani ihlale kibo uvesi ngu9 wesithi ubone ukuthi bayakha njengaleyo enginjani engutshengise yona entabeni so ukuthi ezulwini yikho lapho kule original yakhona liyana yi-photocopy liyana kwakuyi-photocopy so le ekhulunywa kuDaniel 8 verse 14 la yi-original ezulwini okuthiwa iyahlanjululwa kusukela ngo-1844 ihlanjululwa njani abantu bonke abavuma izono zabo sikhumbula ukuthi isono kasonto yokuthi ngayivuma iphelele emoyeni isono siya transfer sisuka komunye sisiya ngaphi komunye khonoko ngokunye kumele sikuzwisise ukuthi isono sonto yokudlala yikho Jesu wafa esiphambanweni ngoba izono zethu zonke za transfer za kubani kuye antu uyayibona indaba so khathesi thina nxa sivuma izono zethu ngokomfanekiso ziyasuka kithi ziye lapho kulo Jesu khona kusitsho ukuthi ziyabe zingcolisa indlu engcwele yasezulwini so uJesu khathesi nxa isenza umsebenzi wokuhlambulula indlu engcwele ngezinye indlela nxa singakubeka ngolimo olula ulungisisa indaba yesono kuza kuthi eseqeda ukulungisisa indaba yesono leyi izono zabantu bonke abazivumileyo zizathathwa zihanjiswe kubani kuSathane angazi isikhathi sethu mbe siyasivumela ukuthi kancane nje mfundisi sake sayithinta kunjalo ezifundweni zethu ezadlulayo kodwa ungayithinta kafitshane nje yona lanthi ukuchasisa ukuthi isono kasiphonga ukuphephuka kunjalo sasicina sesingabe siyagcina sesingabe yasibuyele khona phana ngosuku lokubuyisana inkonzo yosuku lokubuyisana kwakulembuzi ezimbili kwakuthaya inkatho kube lembuzi othiwa imbuzi yenkosi kube lembuzi kaAzazeli kwezinye indawo kuthiwa i-scapegoat kwezinye indawo kuthiwa i-live goat so imbuzi enkosi yayingumhlatshelo engumfuziselo kaJesu echaya inkatho then le kaAzazeli leyi yayingumfuziselo kaSathane onguye umsunguli wesono so uAzazeli engabulawa kodwa imbuzi leyi umhlatshelo yayibulawa ikhomba uJesu so umpristi wayesithi angabulala limbuzi le emele isizwe sonke sako-Israyeli right angachela igazi lembuzi leyi ngosuku endaweni engcwele ichele kasikhombisa so angachela igazi leyi wayephuma la nxa umpristi esechela igazi ngokomfanekiso izono zonke ezivunyiweyo zazibuya kuye umpristi yikho lokho esikhuluma ukuthi indaba yesono kulo muntu okumele athwale isono asonto ephongo kufana lo muntu olehara ohara izono zabantu zibuya kuye
anti uyayibona indaba. So umpriest wayehari izono leziyana zibe sezisiba kuye abe sesuka yena ayethatha uAzazeli imbuzi liyana isithemela uSathane abe seyinika izono leziyana ngokumfanekiso anti uyayibona indaba afake ekhanda layo kusitsho ukuthi wena Azazeli imela uSathane nguwe umsunguli wesono thatha into zakho ngoba ngowabuya lazo uAzazeli abe sethathwa indoda eqinileyo ayichiwa enkangala ongahlali umuntu khona wayefela khona ngale engaphenduke ebantwini engaphenduke ebantwini so kusitsho ukuthi uJesu khathesi kusukela ngo1844 wenza khona lokho okulungisisa indaba yesono so izono zonke ezivunywayo ziyasuka emuntwini ziye kuye uJesu nguye othatha ozithwalayo zonke zabantu bonke izono ungavuma isono sakho nxa uthiwa isono siyathethelwa ukuthi siyapho nguphephuke emoyeni sisuka kuye sisiya kuye uJesu onguye ngumsindisi so uJesu uza akadlula imfundiso kuqhakatheke kangakanani ukuvuma ngoba akulabanye abantu abacabanga ukuthi uNkulunkulu kasoze athatha into le serious ngoba uzabona ukuvuma kule nxa sibona into le into inkonzo detail elekugcwala kwento zenziwe ngokugcweleyo sisezifundweni zethu sike sakuthinta futhi ukuthi inkonzo le yayisithi nxa isenziwa ku Testament ku Levi 16:23 owayengavuma ngisono sakhe wayesifa njalo umpriest izono ayedila lazo esephakathi la ngezivunywe kuphela hathe zingavunywa so ngezinye indlela umuntu ongavumanga isono sakhe uJesu ngeke asithwale leso sono uJesu uthwala izono ezivunyiweyo kuphela kumele sikunanzelele khona ongavumanga isono sakhe uzaba lomlando wokufela isono sakhe ekugcineni kodwa abavumayo ziyasuka kibo ziye kuJesu so ukuvuma isono even kuthiwa ngangcono ungatshela abantu izono zakho kodwa nxa usendaweni yakho efihlekileyo lo Jesu uvuma isono uJesu akuncedise ngoba yili ithuba lakhona kathesi umusa ungakanjani ungakavalwa kodwa antu ngakuchasisa mfundisi ukuthi okunye siyonelana thina kulezinye ezinjalo nxa angeke ngathi mina ngivume kuJesu mina ngixabane lo muntu ngithi akulandaba nyavuma kuJesu lezi zono esiphambanisana khona kumele ngivume kuJesu la kuyena lo engimphambaniseleyo sikhumisana umlotha sixolelane lokho kumqoka sibo kodwa kathesi utsho izono ezingxenye zingathinti omunye umuntu kunjalo esizazi ezaziwa nguwe wedwa zingaziwa ngabanye abantu so ungathi wena njengoba abantu bengazazi ngizahlala lazo awusoze kukuncede ngoba uNkulunkulu uyazazi okuncedayo yikuvuma akubuyele endabeni naleyo kaJesu njengompriest wethu ezulwini lapha siyabonga ngabona ufuna ukuthi uyichasise ngokugcwala kwayo nansiyana imbuzi kaAzazeli la sithe yahamba yenkangala yefela kumbe yadliwa ngamakhankambe esithini akula muntu okwazi so sase sikuchasisa ukuthi khathesi nxa sivuma izono kusukela ngo1844 uJesu semsebenzini wokuhlambulula indlu engcwele yasezulwini lokuthi mfundisi engxenye abakuzwa lamhla beqala bengazange bakuzwe u1844 lesikhulume ngaye uthi sifika njani kuye kunjalo sisukele ekuqaliseni kwe2300 ngo457 BC size siye kuthi 1844 aso number nje esiphonga uzigetselayo yinamba eseBhayibhelini kunjalo yonke kathi uNdlovu lompofu wakhuluma ngabo bamthatha ngaphi kukhona apha eBhayibhelini balaleli kunjalo 1844 lo kasimphupanga useBhayibhelini nxa ufuna ukwazi ukuthi simzuza njani ubechasisa umfundisi kunjalo ungalethe ngangazwisanga umfundisi akuchasise futhi sizayiphinda asiphinwa ngokuyiphinda siphinde kunjalo umfundisi akuyichasisa indaba yokuthi uJesu njengompriest omkhulu bonani iqhakathekile sihlanganise siyabonga so uJesu khathesi kusukela ngo1844 wenza umsebenzi wona lo wawufuziselwa ngumpriest ngosuku lokubuyisana umsebenzi wokuhlambulula ithebani lasezulwini ulihlanjululwa njani nxa sivuma izono sithe thina ziyasuka kithi ziye kuye uJesu ngoba khathesi nguye osimeleyo ngenxa yegazi lakhe futhi lachitheka ngaphi esiphambanweni so kuzafika isikhathi lapho uJesu azathi abantu laba sengibamele kwenela abafuna ukusindiswa sebenjani sebevumile kuthi uthi abangavumanga laba ngabanjani ngabangafuniyo abesevala umusa athi khathesi akusela zono ezizaxolelwa kusukela lapho umusa usunjani usuvaliwe angavele enze khonokho uzathatha zonke izani zono ezivunyiweyo abesezinika uSathane ezingavunywa ngavele
ngibona ngathi engcenye emavikini alandelayo sizakuthinta sesikhuluma ukuthi uSathane usambulo ngale yikho esithi uSathane uzabotshwa aphoselwe emgodini ongela mkhawulo sizakuchasa ngugcweleyo khona kodwa izono zabantu bonke ezivunyiweyo nxa umusa ungavala uJesu uzazithatha azinike ubani uSathane enguye omele ngoAzazeli kusitsho ukuthini uJesu nxa esenike izono leziyana uSathane kusitsho ukuthi ezulwini akusela sono labantu labo abavumileyo bonke abangcwele kabasela sono oyabe elesono nguSathane lalabana abalele zono zabo ukuzivuma mfundisi ngibona nxa sisayigqiba khonapho indaba kaJesu njengompriest omkhulu kuthabanekele lasezulwini kuyaba kumqoka ukuthi abantu bayibambe kahle ngoba mbona niqhakathekile kunjalo njengokuyichasisa kwakho lapha ukuthi sithini njengommeli phakathi koNkulunkulu labantu siyabonga kutshoni konke khona ukuchasise ngoba ngiyakholwa ukuthi labanye abantu kwesikhathi abakholwa ukuthi bakhona abanye abangabameli ababe ngabapriest bangaba khona yini abanye abapriest ngaphandle kwaJesu sithini ngakho iBhayibheli lithi right siyabonga engcenye ngizanika abalaleli amavesi ambalwa lapha ukuchasisa indaba ngizabala kuqala kuHebrews 8 verse 5 ithi yona bakhonza endaweni engcwele engumfanekiso lesithunzi sokwasezulwini njengoba uMosi eseza kwenza ithende kumbe ithebangeli wala ukwenza konke ngomfanekiso owaboniswa wona entabeni lapha kukhulunywa ukuthi kwakusenzakala emhlabeni kwangumfuziselo lokho kusezulwini abapriesti laba ababesemhlabeni babe ngumfuziselo kaJesu ongumpriest omkhulu then bese sibala kuTimothy la uTimothy oqala ngo2 iverse ngo5 sike siza ukuthi iBhayibheli ithini khonapho 1 Timothy chapter 2 iverse ngelika 5 kanje uMahebheru umqambile 4:14 yilo uMahebheru 4 verse 14 la sisimbale uMahebheru 4 verse 14 iveza ukuthi uJesu nguye ongumpriest wethu omkhulu ezulwini so khathesi endabeni zokukhonza nxa silandela uMahebheru 4 verse 14 akula muntu ongaba ngumpriest wethu ongasimela ezulwini ngaphandle kukaJesu nguye umpriest wethu then uTimothy uthi yena uTimothy oqala ngo2 verse 5 ithi yona lapha 1 Timothy 2 verse 5 ithi yona ngoba munye uNkulunkulu munye umncengeli phakathi kukaNkulunkulu labantu umuntu uKristu Jesu esikuthi there is only one mediator between God and man so uJesu nguye yedwa umncengeli nguye yedwa igqwetha nguye yedwa umpriest phakathi kukaNkulunkulu labantu nguye kumele sivume kuye izono kumele sikhuleke kuye nguye ongenza sisindiswe nguye yedwa kakho omunye akula lapha emhlabeni ongathi yena ngasithethela izono akula lapha emhlabeni ongathi yena ungumpriest wethu ongasincengela ezulwini ngaphandle kukaJesu usendaweni engcwele kusukela ngo1844 yikho lapha khona endaweni engcwele kusukela ngo1844 engcwele siya phambili siza kulonda futhi ukuthi uJesu esuka lapha esiphambanweni waya ngapi lokuthi indaba sithi wangena ngo1844 endaweni engcwele siza kulonda siya phambili kodwa khathesi imlaleli ayikho enye indlela ngaphandle kukaJesu siyabonga mfundisi siyabonga abalaleli nasi indaba uJesu nguye ongumeli wethu nguye indlela leqiniso lokuphila akulo ngeza kuba ngaphandle kwakhe kasidibane njalo kuvikelizayo ngesikhathi sifana nayo umfundisi echasisa babafundisi besichasisela indaba encwadini kaDaniel ikakhulu ngensuku 2300 years inkosi belani sidibane kuvikelizayo ithini imbongele umfundisi umpofu ngibongela njalo ubaba uNcube osibambele imthina inkosi libusise siyabonga.